Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. UMLA Kamairang constituency ubaderu ulampang gayeng dorba tauan gijala ulakantai war ya jingkeno jangkiwe ke political party baka election hamairang hapadeng ke UDP baka kongres kade shiyeng ne gadon jingis ngutu jingmut lang uba med ba ulaong kani gade ke jingkeno ke bomdan nongrem hae ruem uba med ba ulakantai ru baka kamsan partai hamairang kalakta ka kamnyam kumbala keno ulaong ya kamnyam baka kam politics omdei manyaktai lang yo kawan ra ya kejing apa japara habakli ke ke baudan manong halor kejing kena uba bendu lanong ba kejing pendu tiket yo hanong krem kadai namarang ban nanong thamai uba men ba uloong ba kwa ban krani halor kani namar buram yo ba bendu kum uri urang ba bat ke ke basimrai hakaseng kamdei tang no president neus ke tri marwei kebenkong kwa umbu jekli ni ke bakimut manong ni da ka baki keno ba kadai dynasty politics benkong ba pada ke UDP ke dari lakajong ke parti political party ba kani kadi sila parti ke kongres ke dari sila parti bat kadi lakajong ke parti bat ngimton kanu baji dei bat ke kongres parti hakabaji bat ke jingkeno kwa ndon nong reburu bat PE ba ini sansnem dua benta ikam dot kanu baji te dekat jongi bat ke kongres ke jingkeno joki ke ko ka politik kaya la kajung ka kamnyam kaya kajung ngam jukwa banyak kata ilang haka bade kamnyam bat ka kam jukwa politics kidan bon kino nyelam niam kit kam ki kamnyam ya ki kamnyam kidan ka betah ka kesan ngaru ndre yang penting kena ba kajing ti kam juki manganam na man don kita ngakwa penting kena ya kali ba kim dei banyak penyekrat penyekle ya kam jungka politik haki kam jungka niam nama ladara ya kam politik sapo kam jungka niam karwan ra ka jingpa jepra haki tu niam ngam kwa banai komen hak bade bakade ka jingkeno jongi na brome ina romba ta kumba ndeng suka ban pa ne baka political party kepada ke UDP ke baka dot president kadang kita kat bagi member haka kino kirai kino kijing emerging mode kijing time kijing simjungi ya kikam kalau halor linba kijing don kat kino kikam nyok parti baru jika decision kam de jung president marway dan jung sekretari marway kadai baru buat ke decision jong kita kat kibadon bat kibade